Dragi vježbači i vježbačice, evo jednog 10-minutnog videa u kojem pokazujem što možete odvježbati na kauču. Dosta toga što pokazujemo od joge za starije je na stolici, pa se sa strane onda ne možemo nasloniti. Ovdje koristim malo veću površinu. Ako nemate kauč ove visine, možete raditi i sa 2 stolice uz, barem neke od ovih vježbi. Ok, za početak sjedimo uspravno, ugodno, naslanjamo se na jednu ruku, savijemo ju u laktu kad krenemo u tu stranu i pružimo ruku gore. Ruka može ići ravno, može ići malo koso, lakat po volji, bitno da vam je ugodno, udah je gore, izdah je dolje i važno, ne žurite. Pa sljedeća vježba, naslonite se dlanovima malo iza linije leđa i na udah kao da se protežete, malo stisnete donja leđa, pupak ode naprijed, pogledate gore, na izdah obratno, pupak ide prema kralježnici i pogled prema dolje. Jako bitno da ostanete u zoni komfora, ne silite opseg pokreta. Pa se naslonite na bedra i malo povijte leđa u slovo C iz profila i lagano nastavite sa glavom ići gore dolje. Pokret, molim vas, nemojte imitirati, isključivo kako vam godi. Pa za sljedeću vježbu nazad se uspravite, na udah raširite ruke, na izdah ih vratite do srca. Pa onda malo dignite dlanove, vratite do srca i opet protegnite se više prema plafonu i vratite do srca. Kao da crtamo nekakva leptirova krila, vraćamo se nazad sličnim putem. Udah kad otvarate ruke, širite ih, izdah u povratku. I mali odmor, ruke na koljena. Osjetimo efekt svega što smo radili do sad. I evo sad jedna varijanta, ako je kauč malo niži, ostajete naslonjeni samo sa jednim guzom na kauču i lagano dižete ruku kojom se ne naslanjate na kauč sa udahom prema gore. Trbušnjaci su čvrsti. Ako vam ovo ne paše, bilo bi isto zgodno da osjetite malo spoj noge kojom klečite, njen spoj sa trupom. Ako vam to ne paše, preskočite ovaj dio sa nogama i naizmjence dižite ruke u zrak. Inače idemo na drugu stranu, malo se naslonite prema kauču da ste sigurni. I ovo je sad dosta, ovisi o visini kauča, dolazi li vam kao meni ovdje koljeno do poda ili ne. Pretpostavljam da će za većinu biti ok. Udah je gore, izdah je dolje. Ok, sada raširite noge, stopala neka pokazuju van, isto kao i nadkoljenice, naslonite se na bedra i lagano mičite ramenima lijevo-desno, osjetite jednu ugodnu masažu između lopatica, kralježnice i korijena vrata. Učvrstite centar, uspravite se i skupite noge. Ako znate da možete i smijete, polako kliznite sa rukama niz noge, malo se na taj način protegnite si leđa i rukama se pogurajte nazad u uspravan položaj. Ako je sve bilo ok prvi put, možete još jednom polako dolje ili ovo preskočite ako znate da vam fleksija pričinja probleme. Kad izlazite iz položaja, pogurajte se svakako rukama. Ako je sve pasalo, može još jednom. Osjetite istražnju stranu vrata da se lagano duži. Nemojte pustiti glavu skroz u gravitaciju. Ok, pa ćemo prokružiti zglobove šaka.
Prste prepletete do pola. Kružimo sada, obje ruke pokazuju na van, pa gore, pa prema sredini trupa dolje i mijenjamo smjer kruženja. Možete gledati i lijevo-desno kao ja, samo pazite da ne gurate glavu predaleko. Sad vam pokazujem kako pravilno ustati. Učvrstite centar prije toga, kao da vas neko lagano pika sa prstima po trbuhu, a vi se učvrstite. I zamislite da jedan končić ide iz tjemena i da ravno vas povlači prema gore. Poanta ove vježbice je da se naučite dizati, a da niste zgrbljeni. Ok, pa deva. Ruke ćemo dati malo iza i sa strane i pridignuti zdjelicu samo koliko nam paše. Uopće ne mora biti nikakva visina, niti ja ne idem ovdje maksimalno koliko bih mogao, nego dignem koliko mi treba da osjetim dobru kontrakciju stražnje kinetičke linije. I polagani twist. Stisnemo trbušnjake, pogledamo sa strane. Ruka samo počiva i možda malo pomaže leđima, a trbušnjaci se cijelo vrijeme opiru. I pauza, spustimo se u sredinu ili ostanemo mirovati u uspravnom sjedećem položaju. Idemo na drugu stranu twist. Pogled neusiljen, blag. Trbušnjaci se opiru, pokušavaju vratiti trup u početni položaj i sada im to i uspijeva kada pustimo leđa. Možemo još jednom dolje, naslonimo se, cijelo vrijeme dišemo povezano, ne posebno duboko, taman onoliko koliko nam treba za vježbu. Ok, pa širimo, skupljamo koljena. Ruke nam tu mogu otežati na odlasku na van ako želimo. Ili nam mogu pomoći pri povratku nazad. Sljedeća vježba, kliznite petom jedne noge po podu, protegnite se lagano kroz list, zategnite stopalo i radite to naizmjence. Udah je pružanje noge, izdah je privlačenje noge. Sjedite relativno uspravno, bez grbljenja. Ok, i sada još jedan položaj koji koristi činjenicu da vježbate na kauču. Ovo nemojte raditi ako ste si stavili stolice sa strane. Dakle, školjka. Potrudite se da smirite zdjelicu i da samo to što dižete nogu je pokret noge, ne toliko zdjelice i trupa. Udah je gore. Učvrstite centar prije nego što se uspravite i pažljivo se preselite na drugu stranu. Inače ova vježba je odlična priprema ako namjeravate početi više hodati, a isplatilo bi se. Udah je gore. Za glavu i vrat je udobno. I vraćamo se u sredinu u uspravan sjedeći položaj gdje vježbamo malo dinamičko sjedenje. Zamislite da su vam sjedne kosti stopala i da se lagano krećete prema naprijed. Osjetit ćete male valove aktivnosti, počevši od donjih leđa pa skroz gore do glave. I kad sam spomenuo glavu, još jedna vježba za spivanje. Pustite glavu da padne u stranu i nikako nemojte privlačiti glavu prema ramenu, nego koliko ide od svoje težine, toliko ide i polako ju preusmjerite na drugu stranu.
4-5 puta, ako možete toliko puta i kroz dan, za najbolje rezultate. Hvala vam za vježbu i kliknite like, share i subscribe ako vam je koristila.